Ibe tingchua ilung ta pen mene na mai gu kdei rinsa mara sam news net zime kone te wangai dele. Jacob Zuma South Africa gu president lo madai te pe 2009 gene 2018 samete gai pe tetti be chai ka kne pa president pung ka ke kadoi te be corruption gu ne police ne pachu arrest lu je ke crime nge hangzel ge bamra te le gai dele. Jacob Zuma du nimlu chang tetti be chai ka kne chu je South Africa ge public menel mass looting ma ga te jai protesters je police na ingi gene hang hadai mingewa chai dile is a sale. Iraq ke COVID rehu ki Hussein Hospital ke mi to choose minoriak squeeze ka no outside delay zai haketsia hazam zela le za police na sale. Police investigation report ne saze electric gria hemiria telemi mak pegne oxygen tank de to ze hemi to chule za ka chule. Iraq magu Prime Minister Mustafa Al-Kadhimi ne Hussein rehu ki pe pedu nimna law ze het pet kai dele. Zinai indi ke zik regu chuma ge France government saz France ke de healthcare worker regu ki ge mata to milai na COVID vaccine September hasit ke loi mak pe ge kap loi na rale ja sale mak chai a pnoi go salary pe makule ja ka chele Pakana betu ze national news headline India ke de gun sa marasam news ne te wangai dele Assam Chief Minister Himanta Biswa Sharma pa Chief Minister tu lubachang Assembly Budget Season ralang maige Assam New Cattle Bill khoringu hindi ke chibe pungpet kai dele Assam New Cattle Bill Assam go khoringu hindi ke chibe na saje ka buizi kilometers minguria Hindu me Sikh me Jainism me Bamberia ga zodolak le za ka chule ai po bill ke chibe assembly ge pass tu ka dezai chogu me apo hindi phemak pako a tingkum te seria za zelga bamdo wile za ka chule ai po khoringu hindi tingkum chang na jang kai ket ka chibe na saje hme dimra be government na license pe be ki zai authorities ne phebam ge ne dimra le za ka chule za ka bui dim zor be ka bui pui tingkum krum da chang ma patana a dimra phemak le za sale Union Health Ministry gu report sai suize India ke COVID-19 rare jimai positive test pet pe changhim roi ket che hai madai ja dai ku chum case ka chibe te pet le zai COVID rare ke na chai di me te je chang no jang kai mi no chai di le ke chele na ko te je COVID rare ke na ro ja ba me active case lot ne lak madai ja changkre je hai sno je riak se che madai Serum Institutions of India gu COVID rehe COVID sintele pet bo namai kum chang na jang kai ket September chit ke Russia gu COVID vaccine Sputnik 5 je telo chu gudle je Kirill Dmitry CEO Russian Direct Investment Fund sale Nobel Prime Minister Narendra Modi ne zimai damai hezi kriku chumai ge North East States Chief Minister hang the set medu COVID rarit gulam hade dam gine crowding at hill station pa bango ibam ramage minara me piratet ko mask kai magzai COVID protocol fe max bam bango luze ning rele ze kchevle Prime Minister Narendra Modi ne Chief Minister hang the set medu hade dam ge third wave gira zai ngamne ra COVID vaccine rehu ko lobelung hai manodu kamne ra dele ze kchevle zai Prime Minister Narendra Modi ne saje central government ne North Eastern states hang COVID package ze crore changkai ko chum pheugai ne le ze sale Chief Minister N. Biren Singh ne jinmai hazik regu chumai ge comprehensive scheme for MSTCB Limited nai Primary Agriculture Society zai pezet kacham be scheme National Bank for Agriculture and Rural Development Narbot kangane let pet kai dele Chief Minister N. Biren Singh ne saje National Bank for Agriculture and Rural Development Narbot lo hadai gu foundation let pet pamai ge panui chu anui Manipur ge rural development di chu to chu rahang hagai je hatato bamgule je sale All Manipur 10 and 11 IRB Riflemen 2019 batch Joint Action Committee ne saje Viva Voice te loi di bege government ne result pe petri bambi dege bantu chugale indike huje krusrok maiting muigina chugale je sale All Manipur 10 and 11 IRB Riflemen tingkum chang na za krosukui batch Joint Action Committee na saje essential commodities ma kanang bara me zai rehuki tenrui rahanga phegu le kana kada ba phera mak le ja sale
Mara sam news pe gai zain kingani melay nudu to dale India like share subscribe to galo.